ngerit nage. Siapa ngagawang tarik gitu? Mana? Bisa bah? Siap. Hah? Carape. Juga bener, hujan Ngarit, anu uhan. Ngarit? Ngarit di mana? Tadinya tadi tunagan. Udah ngusuk lah. Udah ngusuk. Ayo, wah, itu nah. Ayo, usap mah. Usap di mana? Ini, Mbak. Ya. Ayo bobo yang gabus. Jangan bobo. Gabus. Adal bobo mah. Oh, buaya buntung apa mana? Ya, ini ngusuk mah. Ayo. Jam berapa lagi tuh? Barang gen scan. Ngusuk apa? Jam berapa? Mah nyaramut ke sebelum deui Atuh. lapareun. Dibere roti atuh. Roti Ya, roti bakar. bala-bala. Lihat. Lain ya, coba. Jeung ieu na. Ya, coba. Ya. Kita berbeda lah kalau majikan ngusuk gitu. Ah, bae da sarek terus sarek bae. Sarek atuh. Kita nyoba usupna. Nah, kita di tukang. Toh, nak usup didinya. Yang dipauk si Iman urang. Ngadetnya kan? Kan? Wah, atuh kudu ngaran heula. Eke aya kena gerobak liwat. Kayak roti bakar. Bala-bala. Yuk. Kita kali jangan dia. Mana tadi juga dia. Tadi we. Dia bari ngaceking dari dia. Boga aki teh pohoan pisan aing teh. Geus geus sih neng. Nulis kamari yang itu. Boleh. Tangan gitu. Ya urang. Aing urang. Mana dai? Aing bogo. Gua yang minta goceng. Lah gampang goceng malah aing ki. 12. Oh, kira Boleh. kira Oke, Bang Emily. awalnya. Aing boleh goceng. Boleh goceng bae? Tuh. Bener. Yang Aing bener. kunci joneng yang mana? Buat hiji we atuh. Koret. Mau Pak? Rek kasaung, Naon? rek nyopot bedog, kita aki. Tinggalun di saung. Dulu, Pak. Heeh. Rek di rumah. Hari capek balik ngari. Mana rek di rumah? Sore yang mah kalau panas. Buru antar segedeung. Sampai balik ngari. Buru. Buru kita. Iya, Buru itu. Aduh. Woi, Aisyah kunaon? Soledad ini. Matakan nempus teh. Ayo nyeri teh. Rumah. Iya, nyeri mah tuh. Iya, nyeri tuh sapu. Ayo. Usep jeung kenceleng usep. Tah eta rumah racung. Ayo. Kenceleng. Itu kan jelek. Oh iya. Nyeri. Matakan lah rusuhan itu kurang oge Enggak. kan. Benterna bisi eueuh. Cacing lah. Hah? Cacing mah aja. Paling urang mawa. Kita tadi. Roti. Lain kita tadi. Da bentar mah marah sebenarnya cacing. Kena roti. Ayo tuh. Mana hayang? Nyawa tuh mikir. Kayaknya Di mana ya? Kemarin boleh saung mana? Cek yang mana? Saung padana saung ieu. mau mah. Tuh. Disimpen pisan aki teh. Mana ya? Yuk lah, yuk. Capek nih. Capek. Capek lu. Yang mana nggak gaya gitu? Kemana? Rek apel tadi nama urang teh. Apel kasar ya tuh. Kasih joneng. Joneng. Heeh. Oi, ngobrol. Naon maneh? Di joneng mah nu urang. Ai. Naon maneh? Ai, saya Padahal teman. ku aing. Nges, mana ya? Nges. Ayo balik ah. Tuh mikir. Balik. Ayo balik. Gitu kan bae dan urang eta mah. Tuan urang.
Awas kalau mengarayan si Jone. Wah, rumah babe mana kau percaya ke kabe? Wah, cepat deh si Jon ngagara parasya. Nges. Iya, deket. Jangan hayo. Parasya. Nges. Sauhan kieu teh nya. Menarik. Oh, atuh more gede-gede teuing goblok. Cie, pan geus kamari dibere roti. Lain, bukan yang menang ieu. Bayang Moal atuh moal menang atuh. Pada kitu mah. Bodoh amat. Alah, ting jengait segala deui. turun. Udah turun mah make celana panjang atuh. Bro, turunan. Wah, nyimpang nyekelarkeun atuh. Kelarkeun lah ieu. Ngalahan we celana. Padahal ulah noong dah seksi ya Mbah Eno. Oke, baru. Nah, Oh, iya ya. Gue mana noong ge. Cing. Ulah. Agak ih. Mana biti mana, Cing? Nah. Wah, bro. Nah cangcut. Wah, pantesan ngait pageuh. Elo tuh. Kagane tuh aya lele. Kusap bang, Mana Jang? di itu di saung, manghihan bedog teh di saung. Dog ngang bodog nah. Euy, apa? Karek hijau. Wah, bohongnya. Bener. Bener itu. Temangi bedog. Tengok Aslina. kali lain di musuh ieu. Musuh karek bieu. Teu bebenangan aya nu nyetrum mah belah ditu. Going, teu nyaho. Hanya Tadi cokot bedog kaki urang. Oh, tuh itu Mana apa? anggota, ada kamu tinggali. Nah, mana tuh? Ayo mah tunggu di dia nyoret teh. Oh, sebutkeun nya. sebutkan di mana? Apa? Oh, bohong. tak apa. Kayak jeung ngagas jeung mitnah di. Fitnah itu lebih kejam daripada Naon? ditonyong udah. Oh, Ayo. iya. Woi. Woi, ulah sejak, woi. Kos, ubak mang, ubak kata bentar ubak. Mana mah balai lu ngahalang we parah. Dah, tinggal ya ditotong. Situ Jauh. Ini kemana juga nak? Mana? Kalau mana? Wih, baiklah. Kayu ngait deh wae kana cangcut. Cekat. Dah. Woi, awas yang keluar. Oh, berdepan weh. Waduh ya, Dah, udah marek balik we. udah mana bodoh lu dong kudu disuntrung kan. Bae lah. Sudah eta. Jadi buronan. Dibalik Marek balik ke rumah. Kemarahan Pak. Ini mun menang gini petis dah. Jak baik ke lah. Ayo mah dah kagok lu. Wah. Ayo urang balikin lah.